Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ismania dimanapun Anda berada. Kali ini saya masih berada di rumah makan Palapa. Ini jam 1 lebih 18 menit. Ada satu unit ANS yang memasuki rumah makan Palapa nih. Pantauan arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Ada satu unit ANS Bugih Lamo yang mau menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Untuk Bugih Lamo ini berangkat dari mana ya? Coba saya tanya-tanya nanti kalau ketemu dengan drivernya atau kru ANS. ANS trip pertama ada 015 Bugih Lamo. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Mei 2021. Pantauan arus balik mudik Lebaran 1442 Hijriah. Trip kedua jam 1 lebih 40 menit ada Labirgo memasuki rumah makan Palapa. Labirgo Nopin 025. Kue penuh bosku, sewanya bosku. Labirgo. Selamat datang SDPN Jakarta Bandung. Selamat datang di rumah makan Palapa dalam bintang Sumatera rotasi Jalur Bandung. Trip kedua yang menuju Jakarta, Bandung, Bogor dan sekitarnya. Kalau yang Bugih Lamo tadi saya cari informasi berangkat dari Payakumbuh. Kalau yang Labirgo ini coba nanti saya cari tahu berangkat dari mana ya. Labirgo. Sewanya banyak nih bosku. Labirgo. Berangkat dari mana ini? Baru dua, ada Bugih Lamo dan juga Labirgo yang menuju Jakarta, Bandung. Berangkat dari mana dah? Tinggi. Dari Bukit ya? Oke dah, istirahat dulu dah. Yuk. Untuk Labirgo berangkat dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi Labirgo. Bugih Lamo dari Payakumbuh. Baru 2 unit yang memasuki rumah makan Palapa. Rest areanya ANS di wilayah Muarotakung, Sijunjung. Oke bosku, masuk satu lagi, ada New Patriot ini yang memasuki rumah makan Palapa. Trip ketiga ada Tanabe bosku. Tanabe trip ketiga yang menuju Jakarta, Bandung, Nopin 28. Jam 1 lebih 48 menit Tanabe memasuki rumah makan Palapa Muarotakung, Piliran Jauh. Sewanya lumayan ini bosku. Sewanya saya lihat lumayan ini, lumayan penuh lah. Oke bosku, coba saya cari informasi lagi ya.
berangkat dari mana ini untuk halo bang. Minal aidin bang, berangkat dari mana nih bang? Dari Payakumbuh. Wis mantap. Oke bang, dilanjut lagi bang. Minal aidin. Nabi bosku ini memasuki rumah makan Palapa jam 1 lebih 48 menit tadi. Trip ketiga yang menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Bugi Lamo mau OTW. Ayo bang, sip. Bugi Lamo nih trip pertama yang menuju Jakarta Bandung. Ayo bang. Bugi Lamo Nopin 015 BA 7015 AU. Trip pertama yang menuju Jakarta Bandung tuh bosku. Mudah-mudahan selamat sampai di kota tujuan. Amin. Trip keempat ada si Always bosku. Si Always memasuki rumah makan Palapa jam 1 lebih 57 menit. Always memasuki rumah makan Palapa. Suasana rumah makan Palapa H+6 tanggal 18.
Tanabe, Tabergo, dan ini yang barusan masuk ada si Always trip keempat yang menuju Jakarta, Bandung, Bogor dan sekitarnya. Bugilamo Nopin 025 meninggalkan rumah makan Palapa, trip kedua yang menuju Jakarta, Bandung, dan di belakangnya juga masuk satu standby di rest area rumah makan Palapa. Si Alika berangkat dari Kota Padang. Tanabe Nopin 28. Masuk satu lagi bosku. Woi, bingung saya bosku. Yang keluar ada, yang mau masuk ada. Ada Nopin 32 nih masuk nih. Si Tanabe ini mau OTW Jakarta Bandung. Ini Nopin 32 ada New Netral. Nopin 32 memasuki rumah makan jam 14:34. Sip. Yo. Si Tanabe Nopin 28
trip ketiga nih yang menuju Jakarta Bandung. Anabe Nopin 28 bosku. Meninggalkan rumah makan Palapa jam 14:34 menuju Jakarta Bandung dan sekitarnya. Yang barusan masuk ada Neo Netral Nopin 32 dengan BA 7126 QU. Trip ke-6 yang menuju Jakarta Bandung, yang memasuki rumah makan Palapa. Iya bang, terus New Netral. Dah, lahir batin dah. Si Always meninggalkan rumah makan Palapa bosku untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta, Bandung, Bogor. Yang semalam abang liput yang di batas 12 baru lewat katanya. Iya. Dari sini aja semalam. Jam 6 masih di sini doi. HNS dengan Nopin 19 Always meninggalkan rumah makan Palapa jam 14:39. Semoga selamat sampai di kota tujuan.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and face the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to go back. What's my purpose? What do I grab? Sit through surface rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough stuff in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I've been taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, talking all the risky things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that shit fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Tell me how will you believe? You know what the fuck, so I just wanna do it lightly. Open up your eyes and it's a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I'll commit. And no, I'm never getting lost, I'll get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits gold ever spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a bad loss, just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall and sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. Iya. Oke dah, silakan dah. Kalau mau istirahat dulu dah. Terima kasih dah ya. Ada udah zen bosku. Dari Lubuk Basung terakhir. Nih, terakhir dari Lubuk Basung. Masuk. Ya. Ini yang mau. Iya. Biasanya tuh ada depannya Peace Love, tapi sudah hilang. Nopin 27. Nopin 27 trip terakhir bosku, yang menuju Jakarta, Bandung, Bogor dan sekitarnya. Jadi sudah 8 unit yang memasuki rumah makan Omega untuk pantauan hari ini. Arus mudik, pantauan arus mudik, arus balik mudik ya, mudik lebaran 2021. Untuk armada ANS mengeluarkan 8 unit terpantau di rumah makan Palapa.
Peace Love ini yang baru datang nih bosku. Peace Love ini drivernya udah Zen. Yang Imam Bonjol itu trip ke-7 ya bosku ya, yang menuju Jakarta Bandung. Imam Bonjol trip ke-7 yang menuju Jakarta Bandung. Jam 15 lebih 49 menit. Meninggalkan rumah makan Palapa menuju Jakarta Bandung. Jam 15.49 ANS dengan julukan Imam Bonjol meninggalkan rumah makan Palapa menuju Jakarta Bandung. Nah bosku, Nopin 27 nih mau ganti julukan ini bosku, sama drivernya mau diganti Bintang Agam. Nopin 27 Nopin 27 Putra Agam meninggalkan rumah makan Palapa menuju Jakarta Bandung. Nopin 27 bukan Peace Love lagi bosku ya, sudah ganti julukan dia bosku. Nopin 27 bukan Peace Love lagi bosku, mau ganti julukan Putra Agam. Sebagai video penutup, ANS Nopin 27 meninggalkan rumah makan Palapa jam 15.58 waktu Indonesia Barat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Bentar. Nah, ini saya ditemani sama siapa bang? Dari YouTube apa bang? Dimas TV. Nah, dari Dimas TV. Jangan lupa ya, subscribe YouTube-nya Dimas TV. Bye-bye.